Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ina, Angel, day tuyan na talaga. Anya talaga? Kinaragsak ka. At dan asawa ang Angel. Totoo? Unang Angel. Oo. Mga asawa ko ni Tikabita na panawan. Ay, asino dahi ta babae. Kaanakan ni Tata ba daw? Ay na, nagpintas, nagsiksay, nagpudaw, nagtundiris ti agong na, naglamoyot ti dakulap na, kang runani ti amain, nagsingpait. Aya? Unang Angel. Sige, kamapanak balay na Tata ba daw? Inak isagot to imot ko amakmakan. Lalain ni merutap na makaasawa ka. Kukwak daw, tidwa ababaw, nagkasar kaya. Ay nainteng, saan pa'y asigurado ang makaasawa ni Kwarog? Apay mitakas na ti Apay, imbaga ayakan ka ni Kwarog, akaayan-ayat nanday dya babae. Damag ko kat agdat-daton pa'y ni Kwarog. Saan na pa'y akaayan-ayat? 0% pa'y ang makaasawa ni Kwarog. Ay na, ting positive! Kaya ko na makaasawa ti ka anak kag apugi. Kasi mo naglaklakay latan iti unag ti pantalon na. Nagpintas ka talaga, Divine. Sika lang tinakariknak iti nagpaydo mga ayat. Kwarog. Unak no natayin ti panagayat ko iti may sa babae. Ngami di nakita ka, nagungar manahin ti panagayat kao. Kwarog. Adto iti sabong, Divine. Pinuros kao, manipod dito'y hardin ti pusaw. Ay, agyaman na, Kwarog. Awan anyaman na, Divine. Ay, ayatan ka. Sapay lakumata, ayatan nakmag. Saktaon ti karagsakan alalaki dito'y lubaw. Nusong batam ti datdaton ko nga ayat. Kwarog. Ay, gayam, Divine. Kabarbaro ka dito'y lugar may. Ado ti mabalin na pagpasyaran ditaw eh. Kayat mo tayo pasyar ka? O sige, Kwarog. Kayat ko tagpasyar iti lugar yun. Ngam ti parikot, awan ti gasto sa kakwarta. Kasanon no adagatanga. Ay, sana parikot dahi ta, Divine. Siyak ti makamaw. Siyak ti nangawiskin ka. Iswasak nga ron ti makamaw. Wanya, mayat ka? Wan, Kwarog. Mayata. Nagrawot ka ba daw? Apay ayaman ay tuya. Napudot man ang tiulam. Kasanaw, sindam amin ti lechon manok nga inted ni Kwaraw. Ha? Rawot ka, salbag ka. Tanagam ti panagsasaom tuya. Ang mga nudyak makapagtepel, tutupan ka. Sige tutupan na. Tatalaga panawan ka. Ha? Nagrawat ka mat talaga. Gusto daytan, auntie. Uncle. Ay na, saan nyo napagapaan ti makan? Siya kung ti makan mo. Gumatang ak itag kakaimas amakan. Talaga, Divine? Wan, auntie tuyang. Di kay madanagan. Agbusog kay to itag kakaimas amakan. Nay, nakasukat ka may kanakan. Sa dino ti papanam. Agpasyar kami man ka ni Kwarog, Uncle Badong. Dagasinak dito balahiyo. Kasta ka, day. Daytan ni Kwarog, sumunga din jet tricycle na. O sige, panawan kayo pa'y, auntie. Uncle, ulitat siya kunti makaam mo iti kanan nyo. Saan kayon nga agap apa? Kumusta abalayan ba daw? Na, abalayan mo ti awag mo kanyak, paray. Wala ta asawaan doon ni Kwarog ni Divine akaanakam. Nagkunamot king ka nga asawaan ni Kwarog si kaanaka. Ni Kwarog nga ron. Iso nga agabalayan tan paray. Yan ako nawagan iti pari iting. Abalayan iting ko na. Ay, agiraraman. Dinto pa'y sinungbatan ni Divine ni Kwarog. Agdat-daton pa'y laeng ni Kwarog king Kwana. Sungbatan na do. Ikanayon danto pa'y nga agkuyog ang mapanagpasya. Iso asigurado nga agasawa dan tao.
Anya, nabsog ka kadimot laang, Divine. Wen, Kwarog. Agyaman nak ha. Agkakaimas ang makanti in order ta. Awanan yaman na, Divine. Basta si ka, gatanga kami na kayat mau. Talaga, Kwarog? Wen, Divine. Gaputan na patag ka kanya. Kwarog. Anya day ta, Divine. Ag-take out takman, iti makan. Sure, Divine. Anya ti kayat mau. Mabainaksa. Awan ti rumbang nga pagmainam, Divine. Ay ayatan ka nga raud. Sige, ayabakon di waiter ah. Tag-take out kay ti makan. Mabiit laeng, Kwarog. At dapay kayat ko nga ipagatang ka. Anya pa'y Divine. Ibagam lang tagatangak. Ado ti urnong kuwa kwarta. Ibagamaw. Nagpasik kami iti tunggal may sangkay. Oh! Isungar aramidak ti amay. Tapno maayat nakmatan ni Divine. Lalaingam ka adakan. Parikret na at talaga akayat na ka ni Divine. Kanayon kayo ang mapanagpasyal. Kanayon pa nga daing makmakan. Unang kail. Naasam nga pagatang iti makmakan ni Divine. Kan kanayon kami ang mapan ni Jimaul. Kasta ka di. Unang kail. Yung gatangak pa iti bado na Sapatos, palda, agraman underwear na. Ado nga ron ti kwartam Ay, at damat basit urnong kao. Sa nabali na maibus ti urnong kao, tinapatay, makaasawa akaon. Sa bagay Ay, mapanak manin ni Jibalay tatabadong inton madamdama. Sukunak manin ni Divine, tagpasyar kami. Manakwanang, 3 liters man na soft drink, kan 2 supot at tinapay, palaman, may 1 kilo hotdog, kan mantika. Na, nagadumot tigatanga mon, Kwarog. Way nanakwanang. Ay, gumatangak pa'y gamit iti sampaw kan conditioner. Nay, asino nga iti mga ramat iti conditioner? Ni Divine nanakwanang. Ipagpagatang na kanyak dagitaw. Si kapailat gumatang kadagita. Una, sa nabali a gumastusak, tinapatay, maayat naktaw. Ha? Mala, kwinta mamin agat-gatangag, tabayada kaon. Nagbayag matan ni Divine itinapanan na. Una na mabit lang, tada kasarita na. Ano sa kung nga urayan dito yung sentro tigilay? Tinapatag. Maasawak taon. Tirigat na. Naintisan ti kwarta iti walit ka. Ngamjak pa'y napasungbat. Nagtatricycle nga turong dito niya. Nataytan ni Divine. Kwarog! Apay Divine? Asino jay kinasaritam? Kinasaritak di nakautanga. Ha? Kat, ay, singsingiran na kun. Parikot ko ti pagbayad ko. Idarum na ka no sa anak ang makabayad. Ha? Kwarog, tsak kaya't ti mabalot. Ibalod na ni Divine. Kasano ba'y ama asawak? Agpaibalod aklatan lawan pagbayad ko. Ay, mano nga minayat ti utang mo kenkwana, Divine. Tulungan ka langin nga agbayad. Talaga, Kwarog? Wen Divine, ibagam no mano ti utang mo kenkwana. Siya akong ti makamaw. Ay nalabasan ti panaggasgastos mo. Gatangan mo't amin akayat na dya babae. Ayos lang ang Kyle. Sana parikot ti magastos ka. Ay, bagbagaan ka. Kaslag dua-dua ak iti dayjay divide. Amok ti aramidak ang Kyle. Saan kan ngagdwa-dwa? Tas sigurado da ito yan. Sungbatan nakton ni Divine. Itay pa'y nga gununi day ta cellphone mo, Divine. Sungbata mo na. Baybayan nyo latta ditan, Uncle Badong. Disturbo la dayta.
Asino nga minday ta nga umawawag aya? Jay ex-boyfriend ko, uncle. Awan mutlat Serbina. Ha? Apay na ibagam ti kasta? Awanan ti kwartana. Isojak kayatan day di alalaki. Ha? No awanan ti maitad na kanyak. Panawak mutun Iso nagpakniak di ti balayo. Takayat ko nga ilumangan day ta alalaki. Anya? Awanan ti serbi kanyak ti lalaki ngawan mutun ti kwartana, uncle. Kayat ko tay lalaki maitad na ti kasapula. What? Insaldam jet tricycle mo? Unang gal, insaldak iti 25,000. Apay ngay? Kaya't ko atulungan ni Divine iti utang na ang kail. Diyak kayat may balot ti babaeng ayatak. Iso atulungan. Ay nagdakilan ti kwarta nga itulong mo kan kuana. Sa nabali tinapatag. Asawa to ni Divine. Una, ang maging gaita. Di mo pa'y matkaayan ayat dayjay adibine. Agdat-daton ka pa'y lakin kuana. Sungbatan naktaw ng kail. Namnamag day ta. Ay, dakilan ti gastos mo iti dayjay adibine. Amang madivide-divide ka ditan. Ulitak ang kail. Sa nabali gumastusak. Tinapatag. Asawa to ni Divine. Nalabas samot ti araramidan ni Kwarog. Gapo iti dayjay a babae. Inteng. Ay ayatid na nga ro dayjay adibine. Wen ngam na isalda pa yan ni Kwarog jay tricycle na. Gapulang iti utang dayjay a divine. Saan ko maarumbang nga iso ti agbayad? Ay ayatid na nga ro. Apay, sigurado aya ang maasawa ni Kwarog ni Divine? Sigurado ka no? Saan nabalik ka no nga gastos ni Kwarog? Tama asawa ng tao. Ay, bagbagaam kiti dayjay akana kam inteng. Amangan no maisagmaklaeng. Narigat ti kastang araramiden na. Ay, nalpasan. Binagbagak, hindi na minsan nga aldaw. Iso ka no, di makaama. Agyaman at itindad mo kwarta kanya, Kwarog. No sana kapukan ka, nabalod ako man. Ay, diyak matipalubos ang mabalod ka Kapoy ti dayto nga inaramid mo, sungbatan kan. Ha? Anya ti kayat mo asawan Divine? Ay, ayatan kamot. Ha? Talaga? Ay, ayatan nakmait? Wan, Kwarog. Ay, ayatan ka unay-unay. Ay, nukas na nga raw. Agkasarta adagusan. Oops. Inton bigatain. Nagpartak ka matan. Ha? Agawid akpay matijay lugar mi Ta ipakadak ka dagiti dadakkel ko makikalay sa akin kan. Ay, duha talangan na mapanijay lugar yaw. Total, agayan ayat tamatain. Yaman muna kung kadagiti dadakkel mau. Saan mabalin, Kwarog? Siyak pa'y laang timang ibaga kadagiti dadakkel ko nga addan kaayan-ayat ko. Ha? Ngam di ka matanagan. Agsubli ak matladagos diti lugaryo. Kalpasan makasaritak dagiti dadakkel ko, may papan ka data. Promise! Hanggang, Apay. diyak matan makontak ti silpon ni Divina. May sanabulan na sana nagparparik na. Kuna nang agsublimot lang dito yung lugar tayaw. Kalpasan na makasarita na dagiti dadakkel na, may papaniti pa nagkalay sa amin. Sus. Ang gail, sa balit agparparik na kanyak. Makasagsagit ka pa yun. Ay, yung mga nulinuko na lang ni Divine, ang gail. Ay, kwa, saan ba't siguro? Sapay nakasaldan di tricycle ka. Na-withdraw pa yung aminin nga urnong ko yung bangkaw. Kwa. Ay, sa pulag ni Divine ang gail. Mapana kay Jay ayan datata ba daw? Waraw, di mon sa pulan ni Divine. Ha? Apay ka din tataba daw? Awanan ni Divine ni lugar da. Ha? Anya ti kayat mo asawain? Si Moro tayo ni tika barbaro akayan ayat na. Ha? Damag ko pa'y ngagkalaysadan iti kabiitan na panawain. Anya?
Di ka agwala. Awanan ni Divine ng Kyle. Lino ko naklang. Ha? Kaya't kunti mata. Ay, saan na? Awanan ate ka anak ang apugi, numatay ka. Lapdak ti panagangas ka. Numatay ako. Ay, saan? Dakis na itangar aramidan. Kurang. Ay, itugtog ko sa langit ti ulok iti siminta. Ay, saan? Tumalpasan ti amain. Saan? Gusto na itan. Di ka ka di mapukawan itinam na. Saan amay may sa ti aldaw? Ano pa ti dumteng apanawon kan ka? Dumteng tulat ta ti babae aparakan ka. Dahil nasingpot a babae kan siksi. Saan akas ka ni Divine amang luklukaw? Ay, Kwarog! Namaysaan na kamanan ti babae. Sikamat ngamin, gaputa ay ayatam, ipaay mo amin akayat na. Agpanunot kamat ngamin Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Isaganing Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala, sige! Kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Kat syempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanan ng labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Nay, anya ti naramid mo ijay kalsada, Mare. Ay, nakita nakgaya maray. Talaga nakita ka. Ay, pinidot ko man dagiti nakawara a plastic. Nakababain mo't nga may noad da umay abisita. Makita da nakawarwara to'y barangay tayaw. Ay, kasta ati pagwadan abu marangay, Mare. Agpidot iti nakawara a basura. Ay, sapay kumata makita ni Kapitan dagitoy nga aramidok. Kasano makita na kat arap. Aya, Uray masabat mo dong paran nakalatan. na, unay mo daytan. Sanan to damagan no asino ka. Uray no si sasango ka kang kwanan. Ay, unayan ni Kapitan Maray. Saanan ang makakita ni Kapitan? Dayta, tagpaysaw. Antay, ayan ka no ti antipara ni Uncle Kao. Nakaparabaw mat iti lamisaan. Saan na ka no makita ti buy-buyain na no saan nga aganti para? Ay kat alaemon taitan mo kan kwa na. Isu ka di da ito ti antipara na. Katwan, awan mo ti sabali nga antiparana. Nagsinamot ta na antay. Kasta na talaga dayta. Ay, kunak ngamin amapan agparokon iti sarming na. Angam di namot kayat. Amangan mo't no awan kwarta na. Adda kwarta na. Di nala kayat ti aggastaw.
Ay, kwaraw. Ayun na, di sarming ko, walo at tiparak. Dito yan, Uncle. Nagbayag ka na nagalat. Mabalin pa'y ayaday tanga iglas ma'am. At nagsisina mo tayo. Mabalin. Kita, di mabalin. Ngay, Na, naragrag mo tanti may sasarming na. tunay. Ikabil mo. Ah. Ay, awanay. Nagsisina talagang dito ay iglas ma'am. Ay, Nagmayat tibuksing. Kasano nga yung data buybuyaan? awan na talaga, Uncle. Saanin nga agbalinday tao eh. Kasano nga yung tibuybuyak abuksik? Saan nabuksing tibuy-buyamang, Uncle? Andiyan nga. Basketball. Ayun. Kunak, tumat aso katamon te ay iglas ma'am. Ay di naksurwan. Nalawag ti panagkitak babaan data asarming ka. Anya ti aramidam di tao, inana to yan. Ay na, pidutak man dagito na ginumanda a plastic bottle dito igit ti kalsada. Uy, banda ni mapunon day ta sa akom ah. Una, adun ti ilakaw. Oh, di adda igatan ko iti bagas. Ayun ah. Kwaraw, ni Uncle mo dyan nakatanaw ijay tawa niya. Isaw. Ay, makitkita namot siguro ti aramida kanya. Ti panagpidpidot ko iti plastic. Ay saan? Nakatanaw laang. Ngam saan na makitkita ti aramidam. Apay, talaga ka di nga arapon ni Kapitan? Ay, pirmay. Grabe pa'y. Adamot sarming na. Ngam na pirday. Ay, kat mapan agpaaramid iti baraw. Di na kaya ti agastaos. Ano na nga iti kwarta na, no saan na agastusan? Anusan na latang ti kinaarap na. Warog, Inteng, umay kayong manganan. Ay, mga nain. Umay ka ng Kyle. Ha? Di pa mo na isaga natin na imas-amasida. Ha? Nay, saan ka di pa'y anaimas dayta insaganak asidaan? Oy, naimas day tananggal. Bulbulong mo. Makitam dayta akinakaro ti perde ti matam, Inteng. Kwarog, ibagaman ka ni uncle mo no anya dayta inlutok asidaan. Anggal, kukod ti baka tinluto ni Antay. Aya. Jay bulong amakit-kitam. Kukod ti kukod day ta. Ay unay kalakit din aya, Inteng. Kwarag. Damad-madlaw mo ka ni Antem. Ha? Awan mo tanggal. Nabay ka deng. Kasla pumangpangit ni Antem. Ha? Napunwan akon, Inteng. Ha? Kwarog, saan kon ang mapasinsyaan ni Uncle Mau? Kwarag. Mga nupang urinak ni Antem itaklo. Talaga nga ipang-or ko kan kwa na dahito igam ko nga aklaw. Mangantayo kitain. Mangantayon. Mabisina ka. Kayat akasarita day jay nga Inteng. Nay, agap-apa kayo, Maray? Agasam, imbaga nakit din apumang pangitak. Anya? Ay, ure sino mat talaga ang makaungat no kasta ti ibagadakin ka. Ay talaga Ilot-lotwak iti kanan na, itimtimplaak iti kapina. Ultimo pagdigos na, siyak tiagsak daw. Manaw atawan Maray, manaw atawan akastalatan. Hangam kasjay paylaang ti ibaga na kanyak. Apay ngay ngagpaysaw. Apay akas tati bagbaganakan ka. Iso anasakit tinakam ka. Iso ajak payla agawid. Agad anyat kananan ngay, mabisinanan Ha? Makaamumutan ano agluto iti kanan ano mabisain. Di matlagawid ni Antem taglutaw. Nalabsa ki jay tersina ni kagawad ko anang angkal. Kaman ayaban ta umay aglutaw. Mabisinak. Uray sak nga raud, mabisinak matang. Agur urayan di manok apartyen na iti kusina. Ala, ingka ayaban. Wanang kay.
Kagawad, ayan ngayon ni Antay. Nakita mat itay dito itirsinam. Ay, awan nantem. Inawis ni Marituyang di tabalayda. Pagaw-awidan ni Uncle Kao. Kasla na sa una mo't kanya kadina pa'y lakayat na agawid. Ha? Ay, naibaga lang ni Uncle Apo mang pangit. Nasakit mo't dayta Inakayaban ni Antik ije balay danana tuyang. Ning ka nga rudan. Tapno mapan aglutaw. Ay nakwaraw, nagmayat ti pa nagkinkinno tumikin ni Antim dito'y balay. Umay mo pa'y laayaban. Antay, nagawid ka kanahon ko na ni Uncle. Agawid ka kanon, Maray. Nagko na. Papaayaban na ka kanon ni Kapitan. Ay basta. Sa anak nga agawid. Kwaraw, saan kanon nga agawid? Anya nga iti kanan mi kini Uncle Kao. Ay saus, agluto kayo ngamin Nagkuna ngamin nga ibaga ni Uncle Mau, apay mangit ni Antay. Sana kaya't ni Auntie ti agawid, Uncle. Apay ka na. Di pa nang ibaga mapangit. Nasaktan ka na. Pimangit mo't ngamin, iti pa nakita. Kasanaw, awan mo't ngamin antiparam. Talaga asaarin ang mabalin na sarming ko. Yung kapasukatanan. Agluto tapay ta mabisina. Ayan nga, di manok ako na malutuan ni Antay. Ikapartsin, at ay kusina. Sige. Makasidsidag mo't lang itiniti ba manok. Ha? Saan mo't ang manok dahi ang kain? Anya ngay nga ron. Pato, mate. Pato? Kung manok tinatiliw ko. Ay, saan ka lang arap ang kain? Perdi at talagang dagiti matam. Mapantaman langin agpaaramid iti sarming ko, kwaraw. Hindi pa'y kumaa. Alam, hindi ko nagtilakasan di kwartak. Ha? Nakalakasa pa'y gayam ti kwartam. Una, taindulin ko adala Ayan nga dito yung lakasam. Kita am di taon napandagan iti ado apapapil kit dayjay. Hap. Ay, unay mo tanti pangiduldulinam. Hap. Dari ka doon lumapukaw. Ah, Nabalkod na dyan iti panyaw. iso dahi tawi. Aliman, kitaan taman. Ay, nagtabaw ko. Napuskol ti balkot na dayta. Saan asinsinan? Kagasam ay dito yung imbalkot mau. Nagadaw. Papanan nyo ko ni Kap, Chip. Kaduak ni Uncle kung agpaarami diti antiparana. Ay, wala. Tanay, saan ka nun makakita unay? Pangit mo tanti pa nagkita na itinapintas. Anya? Manok mo tanti pa nagkita na itipataw. Ay, nakaroon no kasta, Chip. Hala, kadwa emon ni Kapitan. Nakitak mo't da kapitan kan kwarog ang nagpaili, Mare. Kasta aya. Naglugan da di tricycle ni kwaraw. Ne. Papananda nga ta. Amangan mo't numapandag paaramid iti sarming ni kapitan. Kayat na aya mo ti aggastos. Ay, awan lat ammo kon iti dayjay nga inteng. Nagkuripot mo't ni kapitan. Ay talaga, Mare. Kayat na nga idulin latan ti kwarta na. Yes, adan ka barbaro asaraming mawang kang. Gure ka. Kasla maulawak ang nag-isuot May ruang kang tumot laang. Ikatakpay man Ha? Ay na. Nagpipintasan na babalasang ti sumungad. Andaya. Nagpapangit dan to, pwede kita. Oy, Uncle, mangagda ka. Apay nga ibaga man nagpapangit da kat nagpipintas da. Pangit. Ha? Sino tinang ibaga? Pangit kami, ha? Ha? Ay, isaw. Kwa, isuot ko man dahil ito barbaro asarming ko. Kasagayam ka. Anay ka. Ay, nagsakit mo tanti sipat mo, miss. Mayat kayam ti asarming na. Malisyak ti sipat. Isak mo tanti na sipat, Uncle. Di yung ibagbaga pangit kami, ha? Ay, kwa, miss. Nagpipintas kayo. Idarum kayo. Ay, Kwamis, inikat nga min ni Uncle ko ti antiparana itay. Iso apangit ti pa nagkita na kada kayaw.
Nagakita ang ngay. Punak no ipaypay suda ti mangidarom ka data. Gapo iti panangibagam apangit dagiti nagpipintas sa babalasang. Nagsuri tamat kit din Kapitan, Maray, mabigbig nakmutla ka da. wala. Marituyang. Mayat barugaya man dahi ta sarming ma. Aguray ka, nagagat ka, Maray. Nagpidpidot ka man iti basura dito igit ti kalsada. Naimbag mo, tanakitam da ito'y supot anapon mo iti basura, kapitan. Wala ta nalawag ti panakita. Basura da ito'y nakasupot, kapitan. Ang mga no ti panagkitam ka kwarta. Amok. Ay, wow. Pumimpintas ka, Maray. Ay na. Mayat day tayong paaramin mo asarming mo, kapitan. Awit tanang kail. Agur-uray ni Auntie Ije Balayaw. Dan ije balay. Wen, pinagawid ko, kapitan. Kunak amapan aglutaw. Antay! Anda kamin kinangkal. Ada kami dungo. Anya tinaramid yu ijay ilay. Angkal, ipakita man ti kabarbarungan ti param. Ito yun. Nga imbag man taginasto samday ta kabarbaro nga antiparam. Una. Endwar ko, mano at taon nga idultulin ko akwarta. Imbag ta saan na nagbuot. Hoy, dandanin to pa ag-expire di kwartaan antay. Ay na. Mayat na ito asarmin ko. Nagpintas ka, dungaw. At dagayam kalid mo. Na itala ang anakitam. Aguri ka. Ada pa'y gayam siding di tatimid mo Yes! Pimintasan ni antay, angkal. Nagswerte akit kan dungaw. Ay, sus. Kwarog. Adda ka di pa'y nabate iti idoldolin ni uncle mo a kwarta. At dapay antay. Mabalin ka day nga ipaaramidan nakmet iti antiparak inteng. Tap nga makitakmet ate kinagwapa. Una! Kadwain ka pa'y nga agpaarabid iti sarming mahaw. Sige man, tapno madlaw yung mati kinagwapaw. Ay, kapitan! Sana rumbong ngay dulin mo ije lakasam day takwartam. Usaram para iti pagkasapulan nyo kininanabanang. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawa na nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Ay, makaturturog ka, dungaw. Apay adamdamagam no makaturturog akon, inte. Kwa? Awan? Ay, jak pa'y la maalat ituturogak. Umula ka na maturog, Kwa, jak pa'y makaturog.
Kaya't mo ta ilutak ta ulaw dungaw. Jak kayat. Ilutak ta bukot mo. Jak kayat. Day ta ngay sakam. Jak kayat. Day ta ngay takyag mo. Jak kayat. Na, ilutak man He! day ta... Sumardeng kan intay. Ah. Awan tinasakit kanya. Ha? Adagsag sa gawisiw di taruar. Huwag ngagpasaw. Asin mo nga ta day ta. Kasla di tabatog matitawat ti ayan day taagsag sa gawisiw. Mabitlaan. Rumuwarak, nakita agno asin ha. Saan pa nakatulog ni Panang Paribadaw? Kasano nga ruden pa rin, Teng? Saan ta na matulaw, iji ayuyang ta? Next time ton. Ang mga numakadlaw ni Banang. Delikado. Sigurado ang balo na tinak. Sikat si Makab mo, pare. Siyak lang nga, hindi mapangagmay-may sa, iji ayuyang ta. Kakaiso na nalibasak ni tuyang kao. Dungaw. Adda ka di pangibaon ng kanyak. Awan, apay aya, Adda ka di ipagatag mo iji ilay. awan ti ipagatang ko. Adda pa'y matsidaan tayo, Jeref. Agudong ako madungo. Uray tinapay lang tinakgatangan iji ilay. Apay amapan kapay la ijay ili agumatang iti tinapay. Adamat lakon ni Marikwanag. Kwa, sa balik tiraman ti tinapay iji ilay. Nabanglas ti tinapay ala ko ni kagawad. Na, Wano saan? Gumatangak iti paboritom banana Q. ay, jak makaramraman ita iti banana kyo. Ha? Apay aya, nga agganat ka amapan ijay ili. Awan nga rin ti ipagatang ko. Sayang. Na, anya ti sayang. Kwa, awan. Kukuam latin ang ngag mo Na, Umapalaki ni Tata Badong Angkyle. Tapay mat. Nagpintas jay chicks na. Nagpudaw. What? Unang Angkyle. Nagpintas na talaga. Kasla artista. Intulod ko nga rot iday jay parakay. Ta nag-date da. Sa dino pa'y tinapananda. Napandanangan iti may sa restaurant. Uy, may atibiyag ni pare Batong. Ay, umapalakwaro. Ha? Nakaturugan ni Dungaw. Ang ginayadak arumwan dito silid may. Inayad inteng. Ur-urayan na kung kahit ni pare Badong di Tarwara. Mapan kami ija ayuyang may. Inayadak alokatan tirita. Jesus, naguyak ni Dungaw. Ang mga numakariingkat makita nak. Kanday ta, naturog sa manin. Lukatak tirida wakas tuy. papanam, inteng. Yay. Papanam, Kwa, kuna. mapana ko ma, ijay banyo. Kwa, adala agkape ako ma. Diyos kay, nakariingkit din. Nakaluto ako, tuyang. Yung ka mga anay. Ay na. Nagmayatan ti biyag ko, Badong. Si kaamin ti agtrabaho dito'y balay. Agluto, aglaba, kan agudong. Ay ayatin ka nga, Meng. Tuyang may love, susway. Isungar aramidag ti amin, tuyang. Ay, nagkasatak anak ki asawa kan ka, Badong. Numalpas ka amangan. Maturog ka. Tapno napigsa. Nasalon at kalata, tuyang. Wen baday. Agbuya ka iti tibay. Aging ka iti kay kayat mau. Waing. Wen baday, my love. Itatanalpas ka ti trabaho dito'y balay. Rumwarak biay. Sa dino nga iti papanam. Kwa, nalamakisar-sarita, iji balay dakwaraw. Sa anak nga agbayag. Agawid akmudla dagaws, tuya. Ato iti plitek, kwaraw. Keep the change. Wow! Nabukal adwagas out. Agyaman na, Tata Badong.
Kwarog, Tatabadaw. di sekreto Di mo liplipatan. No problem, Tatabadaw. Basta ka na yun asak ti arkilaan. Wen, kwarog. Sige, mapanakaw iti ayan ni darling ka. Kaya mo tagbakasyon iti ayan dagiti kakabagyam dungaw. Ha? Ikang ka iti kwartam. Uri agbayag ka ijay. Na, anya ko mangay ti aramidak iti ayan dagiti kakabagyak. Ay, agtali na udaklatan dito balay. Ay, ikang ka nga ron iti kwartam agastos. Oray pa, iinteng. Yay. Jack kayat ti agbakasyon. Nagpintas di chicks ko, parintay. Malas mo lang. Nakabantay latakin ka ni Maribanang. Di dapat papaapalan unay Nakabantay nga agpaiso ni Dungo. Saan mo ten arum-rumot iji balay, paray? Diskarte lang dahita pare. Ay. Kastoy nga may teramiday. Ibagam anapatag ti papanam. Agkita kayo kin ni Mayor. Kasyay. Un nga agpaiso. Na, talaga analaing ka, paray. Kastaban nga ron taramida. Mapan ka lang makisarita kan ni Mayor. Nagdigos ka ni tibang banglaw. Kababain mit ano na ang dudak ang makisango ka ni Mayar. Sa bagay. Di ka nga ron agbaybayag Wen ka di. Kalpasan ti panagsarita may. Agawid ak adagos. Tair ka Hindi na unay anak ko pa milay. Mailiwak namin ka. Nabayag na nila saan ka nagpakita ka niya. Kwa, busy ak nga bahin. Kasta ka di. Igatangan naklaro din iti ladies dream. Aginom ka, kapitan. Uy, areglado. Agawid kami, darling. Kasta ka di, darling buddy. Wen, darling. Agsubli kami tumanan dito, ikini parintay. Okay, buddy. Agawid kami kani paribada. Sa susunod, Okay, agsubli kay tumanan. Bye, buddy. Kunak man no mapan ka lang makisarita kan ni Mayor. Angam apay arabii kan asimangpet, inte? Nabartak kapay. Siyempre, inawis nakmat ni Apo Mayor anak siya. Iso ajak nakapag kad-kad. Ala, agina na ka nga rudan. Nabarbartak ka, inte? Basol ni Apo Mayor. Ang pasensya ka nung. Kanayon sakit diyan na imas ti sidam marituyang. Ayun, marikwanang. Naimas ti paspasida ni badung ko kanya. Aya, Wen maray, nagkagat pa'y ni badung. Isu amin tagtrabaho iti balay. Aglaba, aglutaw, agdalos, kanaminag. kasta aya mare. Ay, awan nga rod taramida mo iti balayaw. Ay awanan maturog kan mangan laengan taramidag maray. Imbag man ta nagbalbaliwan ni kabadong. Amo na kan atulungan. Wen maray, ay na, nagsingpet ikan ni badung kaw. Angam kanayon mo't makitak arumwar ni kabadong. Sa dino nga'y ti papapanan na. Iti ayan dagiti babarkada na maray. Baybay ak arumwar tanalpas na mutan ti trabaho na ije balay may. Sana parikot kanya nga uray kanayon arumwar ni badung kaw. Sino ti urayon tatabadaw? Ni uncle mo nga inteng, kwarog. Apay ni Uncle Inteng? Sumurot matkan kay di ay huyang mau? Wen, Ay, kwarag! Ay, pagandarim adagos ti tricycle mo. Darasang. Wanang kay. malak. Pataya mo, kwarog. Nasken na makadanon tayo adagaws, iti papanantayaw. Sige, kumpet kayo nga roden kadag iti lapayag yaw. Tapataya ba kung ti tricycle ka? Mare,
Nakitam ka din ni Inteng. Itay pa'y asap sa pulag. Awan ije balay. Agtartaray mo't alimabas itay dito'y tersenak maribanang. Ha? Apay nga agtartaray. Jak amo nagturong mo't ijay daya apa sa ti kalsada. Anya? Nakasukat ni Kapitan. Amangan no da pagnana ita. Awan mo't ti amok apapanan na ita, Mare. Ha? Linibasan nakmananday dyan nga Inteng Ay, urayam laengan nga gawid, Mare. Amangan no napatagti papanan ni Kapitan. Ala ka, Uncle. Sa balit aramiden yung kinitata ba daw? Kaumam tangiwat mo. Kung tanak ni Antem no maamuan na aramiden may. Umot nga main ko araw. Di kalatan nagsasaw. Bay amlatan ni Uncle Mau nga Inteng. Ipulong ko ni Uncle Kao. Ikang ka iti kwarta. Kukwam day ta basta di ka agipulpulong Ipulong ka Layo latang, na Uncle. pa'y tayo kwartam. Ipulong ka latang, Layo Uncle. na karon. Ipulong ka latang, Uncle. Alaam day tayo kwartak. Adu day ta. Basta don't talk Yes! Sige, saan ka nga ipulaw? Kini Antibanang. Kayat ko ba iti arak? Nanakwanang. Ay na, nabartagkan, Kwarog. Huston, di mon ka ba ilan ta ginumpay? Kabalakpay, nanakwanang. Kakaisuna nagaduti kwartak ngayon ni Uncle Kao. Anagay nang ngagkaw, Kwarog. Apay nga inikan na ka ni Inteng iti kwarta. Ay, kwantay. Song batan na, Kwarog. Sa dino ti ayan ni Uncle Mau. Ay, Diyak ka no ibagbaga, antay. Ha? No di mo kayat nga ibaga. Sika ti balunatan. Ay, amin, antay. Ang tanak ni Uncle Intay, no ibagak ti ayanda kinitata ba daw? Kadwa na pa'y gayam ni Pari Badong, Ha? Ala, ibagam no sa dino ti ayanda. Diyak ibagbaga na panday di beer house kinitata ba daw? Diyak ibagbaga nga da chicks day jay. Anya! Binayadan nak ni Uncle Intay. Tapno diyak ibaga nga da chicks na. Ung tanak lagi din ni Uncle no ibagak. Kasta gayam, Ha? Agsaga na kanyak ni Inteng. Inak ayaban ni Maritoyang. Tamapan kami, ijay berhaw. Uy, antay, awanin bagbagak, Nagpintas ka talaga, Milay. Kaya't mo tayo gatangan ka iti cellphone. Talaga? Ikatangan na kiti cellphone ko, Kapitan Inti. Una, basta sika. Kaya't mo ti baro sapatos. Parinteng. Amangan no maibos ti kwartam. Agong itlaki din ni Maribana. Inteng! Badong! Tuyan. Manang. Dito'y gayam ti papapanan nyo kang Pari Badong. Kuha. Agsaga na ka ita, Inteng! Agsagana ka mo't kanyak, Badong! Ni pare ba doon ti? Nangisong-song kanya nga umay dito'y beer house. Anya siya. Sika. Ala! Terkaditan, Inteng. Mangibabain ka. Kapitan ka pa'y magnaraod. Pakawanan na. Di ka kumagiskandalo na ka. Babayin. Dumakter ka matan, Badong. No di mo kaya't nga igoyod-goyod ka nga gaway. Tuyan. Maritoyang, adto'y timay sa abalong. Sus. Guys, sata! Juan Maray! Pakawanan na dungaw. Sana na maulit na ito. Diyak kaya ti mabalunit. Uray siya, Tuyang. Pagkawanin na. Please forgive me, Tuyang. Ay na, Kapitan Enteng kan tatabadong. Dakas day tangar aramidin nyo. Anya nga ita, nakapungtot lakot nga rudan, dananatoyang kan nanabanang. Agsingsingpet kayo ket di para iti pagsayaatan nyo.
Ala, sige. Di man tinagibusan ti sa balipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolieset. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken da ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdanga. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manyen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Ni kapitan mo da dyan magmagna. Bayam tamag na. Apay asana naka-Christmas. Mahiway. Apay dahi ta kapitan tayo. Padi na kaya tag-Christmas. Diyak mo man wapay. Di na siguro kabutang ati virus. Naturib namin ni Uncle Kao. Oray naturad, lumakaptan ngay iti virus. Saan la basta naturad? Ison ti katuturidan. Ay na, oray katuturudan. Makaptan latamay, mawan protection na. Naguray ka pala. Nakman kasaritan ni Uncle Kao. Tadamagis no apay asaan nga Christmas. Kasla ak artista, hindi magmagnak iti kalsada. Takas taon ti panangkita da kanya. Amin ang malabsakit kumita da. Mas daaw da siguro No apay asika a kapitan. Kat awan face mask na. No dinamag na kuma di sinong bata. Dahil tati umay ko damagan ng kay. Apay asaan ka nga usar iti pismak. Song batam dayta sa lunsod ni Kuaraw. Ay saanin anaskin nga ag-face makak ta kapitana. No kasta, saan mo't nga ron masapol nga ag-face makak, ta chiptano da. Saan ag-face mas kalagta ta saan ka kapitan? Kaya't mo asawang, kapitan lang ti mapalubusan asaan nga ag-face mak. Una. Iso nga urayam nga agbalin ka kapitan. Mading sa daytoy ang mapaspasamak Maday talaga. Nay, apay kabadong, anya ti maday. Limabas ni kumpare ka kapitan dito'y tersilang. Kahit, Saan mo't anak ka fismas? ay, kasjay na. Hay, iso adidak dil laway no sa anak mo't nga agpispismas. Taday ta kapitan tayaw. Saan mo't nga agpispismas? Para matlang iti protection mo day ta face mask, kabadong. Maproteksyonak ti bagbagay. Ni kapitan tupay. Saan nga ag-face mask? Siya tulaki day ti ag-face mask. Tol-toladom ni Kapitan. Dak kayat ti ag-face mask tuya. Multaan da ka no makita da ka asaan anak ka face mask. Asino ti mangmulta kanyak? Asinaw? Ay kadagiti barangay officials Sige. Pagmultahin da. Pagmultahin mo day ta kapitan. Nalalayng dakiday ngam siya. Asino di ibagbagada asaan anak ka face mask? Ni tata ba daw? Dayjay manaw. Na, naglastugan amagmag na. Di na kayo tagpismak. Ay, kaslay gaggagara na tisan nga face mask.
Di na nga taamaw, nga da ordinansa amang iparparit iti sana pa nagpismak. Imposible, di na mo. Nganya, pagmulta kaon kagawad. Mabitlaeng ta ibagakpay kan ni Kapitan. Kumpari na may, ang mga noadaki di saritaan da. Kaapay asaan ka nga ag face mask, Intay? Damagam pala. Damagag takayat ko amaamuan ti rason mo. Amom lang arudin. Ay, jak amo, iso nga ibagam. Ay, saan nga Christmas? Tasyak ti kapitan. Kastagayam iti kastangar aramidam. Tuladen da ka dagiti ka baranggayam. Ay, agbalinda pa a kapitan. Tapno maaramid na ti kayat da. Mare, saan ka di nga amo ni kabadong abawal ti rumwar iti balay asaan nag-face mask? Ay namaray, amuna dayta. Apay nga ron nga nakita mi asaan naka-face mask. Tultuladin na nga ron ni Kapitan Kanaw. Kunakon kay, agkumpari da nga men. Ay na namin anukon nga imbaga nga ag face mask. Ay ngam di nakmadengdenggang. Ay, no apay mga minakasjay ti Kapitan tayo Isu kumati kang runaan nga ag-face mask. Ngam isumot ti pasaway. Makitam dayta nga ramid na maray. Isu nga ado ti mang tultulad kang kuana. May saditan ni badung ka. Inton kwan tuladak matain. Ay kano kasta mo ilaan. Dito muladak matain. Agtitinulad tayo aminin Ay isaan mare. Tituladan tayo katay nasaya at nga aramid. Hanggang ado tinatiliw mi asaan nga agpispismak ijay purok unaw. Aya, Unang kangil, pinagmulta ka amin ita. nasayaan. Angam ko nadamot anas ka na multaan ka kanaw. Ah, Tas ikati mang idadaulo iti sana pa nagsuot iti pismak. natate ko nada. Unang kangil, isang agmulta ka may. Ay, sakti kapitan, pagmultahan na. Uray si kakano ti kapitan. Ha, Rumbang lang ka no amamulta ka, tasan ka nga agpispismak. ibagam kada kwada nga urayan da nga kapitan damay. Nagadulakit din muda. Apay nga minaya, di mo kaya't ti agpismak. Diyak nga ron kayat. Magkita da ka dagiti tatnaaw. Ay, uray pa'y. Anya ko ma. Rumbang asika ti mang ipakita itinasayata pagtuladan. Nagkita tamod langay, paray. Ewan, nakita ka na kong parik asaan nga agpispismas. Kain ti saan nga ag-face mask a kapitan. Anya ko man, diyak agpismas. Sak nga ron ti kapitan. Ay, di nagmadildilawan na paray. Tagre-react no dilawan na. Apay kumadilawan ka. Nasaya no kasta. Makaamu ka di tibiyag mau. Makaamu akmat itibiyag ko. Kituan mad nga may. No makaptan ka iti virus. Makaamu ka. Wain, siyak, ti makamaw. Di nakto ayab-ayaban. Ta isag-sagmak mo day tabagim. Nambarak kuma ang mga yabkin ka. Una, di kan tumitulungan. Diyak ka sa pulan, titulong mau. Nagadudita, kabagya kapag patulunga. Apay, tikonam, umasidaga kayaking ka. Never! Numapan ka ilay, ag face mask ka. Adda ka manin ako namlan asino ako nakaon. Pudno matibagbagak. Di mo amo aya, nga ado pay laeng ti makapkaptan iti virus di tailay. Amok damagam kanya. Numanaw ti bilang dagiti nakaptan itangal daw. Agpakalaing ka manang. Iso ang mapanak ijay ilay, nga one face mask ka. Makaamo ka man laengan. Kitsapay ko ma, tagsabat kamay, kini kumpare nga inteng ijay ilay. Agdinong para kami kumakay. Una, tagpada kayo apasaway. Agpaili ka, kunam, Inteng? Mapaanak iti munisipyo, dadaalaan. Mabit lang nga rod, taalaak jay face mask mo. Ay, saanan? Na, apay asaanan? Nakita mo yan, nagpispis masak. Naskan nga face mask ka, ta ijay ili ti papanam. Na, gaputa iti ili, ag-face masakon. Saan mo nga rod akayat ti agaramat iti face mask? Apay kuma. Ha, sige. No tiliwan da ka ijay ili, di nakpapabasulan tabi nagbagaan ka, Intay. Imo na nagpaili ni kabadong. Aya,
Nakita, Maray? Wan, Mare. First trip apila ti tricycle dyan nagluganan na. Si marunumat ni Enteng. Imbag ata saan daan naggiddan. Imbag nga rod. Ang agpadpada damot asaan nga ag-face mask. Ay, agpada da ngamin anatangken ti ulo na. Sapay istrikto da ijay ili, Mare. Wad nga rod. Nagado ti pulis nga agsita iti saan anak ka face mask. Kat no makita da nga awan face mask mau, tiliwunda ka. Ay, sus. Natangken tumot ngamin ti ulo ni Enteng. Kanoy din namin san nagpaili ak nagado ti nakita ka na tiliw. Puro nataengan? Aglalaok, Mare. Adatin ijar. Adamot senior citizen. Ay, talagang awan san tuwanda, Mare. Nay, apay ngayon sardeng mo na ito'y tricycle mo. Pala. At pulis anang para kanyak. Dahil tama na eh. Nay, apay ngay. Awan lisensyam. Adda. Ngamjay face mask ti kita anda. Ay, awan face mask ko ah. Kit irwar mo ano da face mask mau. Awan nga road. Ay, umaydan dito eh. Ay na, tiliwan da kaon. Ay, wala. Agmulta ka. Kaya naglay ka nang ilis iti tricycle mo, kwaro. Saan data nasiputan, nagiti agtitilew, iti awan pismas na. Bagamat nga minabayadan na, numalis siyak dagiti agtiltilew. Una. Siyak lang titiliwan da. Sigala nga talaga, tatamat pismak ka. Awan man din ang tiliwan niya. Aw, agdatan dito yung munisipyo angkang. Purayan na ka. Agannag ka iti virus ah. Pagan na din na. Delikado ti makaptan iti virus. Ay, saan makapten? Ay, nakabutang tawan pismak mau. Kapitan ko naman. Marikwanan, umayak man agpalawd. Na, rabrabi nga umay ka agpaload. Unata kasapulan nga awagak ni Badungkaw. Na, sampay asim mangpot ni Badong Mau. Ay, saan pa'y nga rod, Maray? Apay ngay. Di magasamutan ijay biglang likap. Iso nga awan pa'y. Sige, agload ka nga ruday. Hello, Badang! Hello! Hello, Tuyang. Rabain! Apay adi ka pa'y laga-awaid. Sa dino ti ayan mau. Adak dito'y police station, Tuyang. Ay, anyang itararamidam dita. Piniliw da nga road. Awan pismas kaw. Kulak to mga minkan ka. Di nakpatpatyan. Anya nga ita. Ha? Di tam nga ibusan ti lamaw. Umay nakikan iti pagbayad ko na, Tuyang. Ay, awan maitid ka. Ilako mo na di baboy atarakin mo. Kakaiso na atarakan ka. Ilakaw, parakan ka. Di nakto pa'y tinultulungan apulos anang pakan. Umay kan Umay nakikan iti kwarta. Ay, awan maitid ka. Makamukay ti biyag mau. Anday, nakariing ka din ni Uncle Kao. Ay, madmadi ka no tirik nana. Ha? Aggurigor kan nasakit ti ulo na. Ay, sus, delikadon sa Ay, talaga, delikado. Saan nga min nga agpispismak? Day tangarod kahit. No naggusar ko ma iti face mask. Di saan ko ma anaakaran iti sakit. Ay, inakagpasadan antay. Apay, di mo kasaritan ni Uncle Mau. Diyak kayat, ang mga no adda virus na, makakara na. Ay, mabuteng dan nga umasidag ka ni Uncle Mau. Umutangak man pa'y laeng iti pagbayad iti multa ni Badungkaw, Maray. Ay na, bigbigat pa'y laeng. Awan pa'y tinaglakwak ng umay ka umutangan. Ay, sige, pautangan ka. Panayunam kada kapitan. Wunan, Maray. Pagtitinulungan tayon Unata kaasimot ni Badungkaw. No apay met nga main asaan na asinurot di ibagbagam keng kuana. Ay, wan nga rod, Maray. Awan lang nga rodan ti gatang mi iti bagas. Agmulta pa'y laang. Ay, ad-adan nga agrigat kamay, Maray.
Nakakwarantin ni Inteng, Mare. Iso nga awan ita dito'y balay. Adamat virus na. Ay katwen nag-positive. Tanapan ijay ili asaan nag-face mask. Ay, ni badung kaw, natiliw maray. Iso amasapol nga agmulta. Ay, kasta talaga dagiti matilew nga awan face mask na, Maray. Umayak ko maagpatulong kada kayo, maray. Nayunan nyo man na ito'y pagbayad ni badung kaw. Ay, una yun, aya. Saan matkit di amalungsot, ijay pagbaludan. Kayat ko lang nga agawid ang tamamimis ka, maray. Ay, sige. Nayuna kung tikurang day ta pagbayad mo. Mano aya, tikurang na. Ay na, kunaklaki din no baybayan na kung tuyang my love. Mabalin ayamat abay-bayan ka. Katlab na lab ka ba daw? Ay na, agihaman na tuyang. Angam nay, naskan nga ag-face maskan Wain tuyang. Imbag tatinulungan data da marikwan ang kan mariban ng tapno adda pagbayad ko iti multam. Kat ni kumpare nga intingay. Saan natin mulong apulaos? Kasano ko maatumulong kat naka-quarantine? Ay kasi may ti kumpare. Sige, tuladan pa'y. Tamatiliw kan tumanin. Ay saanay. Inaktuman ki di bisitain. Numalpas ti quarantine na. Kapay nga tawan mo tibang bisita kanya. Tawanin sakit ko. Mabuteng da amaakaran. Naimbaga na ko. Ay, mabuteng da nga rod. Adan samot bisita. Parinteng! Ni Pari Badong. Pare! Mabitlaang, Pari Badong. Ni kumpare nga ay maribanang. Adda di taunag. Umunag ka. Pare! Saan ka mabutang kanyak? Apay ko mamabuti nga ngay, pare. Si ka man palatin na kaituran. Abing bisita kanyak, paray. Sana ka mabuteng. Ta naka-face mask kaon, pare. Adan protection ka. Urasyak. Ag-face mask butan. Saan tangaminan nga agpasaway, pare? Uwin, paray. Narigat ti pasawa. Ay, nasayang at mat na nakapanunot kayo nga agkumpare, Kapitan ken Tata Badong. Nangrunakan ka, Kapitan, kasi katirumbeng a modelo, dagiti ka baranggayam, ta Kapitan kakat nga ron. Ala, sige. Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdanga.